Da li i on gricka nokte? Malo je reći da je nastao haos oko nove trudnoće Miljane Kulić koju je priznala nedavno u Zadruzi. Za sada Kulićeva tvrdi da je dete napravljen dečko Lazar Čolić-Zola, ali u međuvremenu, kao što je mnogima poznato, pojavio se i niz drugih Miljanini bivših umaka koji procenjuju da bi i oni mogli da budu očevi njenog deteta. Da rekapituliramo, otkad je Kulićeva glasila da je trudna, u priču se upleo i crnogorski pevač Bojan Tomović koji u međuvremenu prešao u islam i promenio ime. Tomović je danima tvrdio da nije imao ništa sa Miljanom i da bi mu se gadilo da ima intimne odnose sa njom. Međutim, ubrzo se predomislio pa je priznao da on jeste otac deteta i da više ne može da ćuti. Takođe javno je zatražio od Miljane da abortira jer dete po njemu ima velike šanse da pati od psihičkih oboljenja koje on ima, odnosno bipolarni poremećaj. Pre neki dan je Tomović treći put promenio priču i obavestio javnost da mu se javio još jedan kandidat za oca, Mile Mirković iz Krčedina. Očigledno, promiskuitetna Kulićeva za sad ubeđuje Zolu da je dete garantovano njegovo i on ju i dalje veruje, ipak ni to nije sve. Podsjetimo, Miljana je pre pomenutih veza bila u šemi sa mlađim fudbalerom Markom u junu ove godine. Doduše ni Marko ni Miljana nisu komentarisali ovu vezu, mada je Radisavljević objavio nekoliko fotografija na kojima je u zagrlju sa Miljanom. Naravno, nema potvrde da je Radisavljević otac Miljaninog deteta, ali s obzirom na to da je u slično vreme kao i ostali Miljanini izabranici bio u vezi sa Miljanom, nikad se ne zna.